Nah, nanguyab nas Delta. Yang udah langit. Nunanya baca kapoy na gid ba? Tarang daplin. Kol doon na kol. Ate lisura. Sabi anak mo padang bukid na. Diya mga ngay tangas. Ayo. Asa man ni ato day? Grabe hugawan na nako dire. Sapatos ko kimato ming lagi kan dire. Way signal recall. Way signal. Wi-Fi ra. Record to ira. Kol, mana lugar ninyo diri kol? Kol. Mana lugar ninyo diri kol? Mana ada siguro tayo balik-balik kan kol do. Oke ra nyo trail ninyo dia, ya adventure ninyo dia. Wow, puta na wow. Hapit na kono? Hapit na? So, karang hapit lagi ninyo. Gani hapit ito gani karon hapit man lang gyapon. Kol, hapit na kono kol. Kol, okay ra mo dia kol. Singot na mo dia kol. Kata dia kol sa man gede. Saman, sa tao dil sa day. Ako kang Stevia yung motor ha. Bala mo to. Di, tara, una. Di pa man trail ka jade god kana pa pang chill pangadagyan ba. Una kol kay musunod ko kol. Maulan na yung di malabang kung magkasbaha. Patay yun hinuon po ng karsada ha. Sus, Ginoo. Ganun mamuagi diha. Sapa. Oh. Namin din sa laing planeta, namin sa Australia. Welcome to Australia. Oke naman na. Madam pisau sa ilog. Oras lakal. Kanindot.